Kompetisi TV. Kabul, kamasin kabalas nakarpang kabakhamskem, khamstet, khamklan, batbaduna bam umpia. Ka All Primary School Teachers Association, haka khatsan tarik unai wieng arja rapsan, kala lum yakinoi ka school primary, ban yatheria tai halor kimat badang saateng, haka jialang kabalalong, ha upes trikam jong kaseng, ha kadat nong mensong shilong. Haka jialang layatheria tai, halor ki jing yakut, haka CEC, balalong, haka sitarik urisau arja rapsan. Karai jong ka yen bisar Supreme Court, halor ka Teachers Eligibility Test, ka NIOS, ka dharna jong ka AIPTF, ka bansalong shen ha Delhi, bat kiway de kimat. Kapaningkong ay kublay yaki, kilasim na nini kabunta ba, yo manikren, kanang baki ba, kahit bat kibay yi, bat kibay yaso, kintip ya, kajisya bat yaki kam, kila kaseng jong ikam, nung ka school primary, kalama jong ka absta, bat ka absta, kitray bat kandem. Kaya ka general meeting, kamalong, nagtakasing katsan turik, manay na wamba aja, absan, long banai jing syai bat jing kat syai lu si kilong ikai paro ki ba lesi ki lai i ki tip ki ba ni la dep interview ki la dep sepang ki kam ki boleh train ni wanra hangani kesngi muka an pesngo ki kilong ikai nang ba ba ki osngo dala ki jong skor ki jong ki nang ba trikam bat banle te kalau lu komisi bentang ba ke executive committee kepada develop ka sitrik ka ndrik jong panai pakhatwe juta ante ko yeng jungi hulu kibaboni ki rai ni la de rai le iswan ras ki cipetip siang ki khat baro ki la ki kai ki jungi dan apa ni district of stan mar ka jungi kedo ba commissioner ke de kalian jong ka state level ko all Meghalaya Primary School Teachers Association. Kemudian kong kejengnya keren badu komisioner kalau baik hakabayadei bat itu kejeng kami order jong ke surka kabayadei Supreme Court kabayadei bat itu betet. Kemudian nak keren bat pusat mensua bagi lele bat lele system oh ini kalian jungi ke state level kat kum ke direction ke bawah. Nak All India Primary Teachers Federation kejungi kalau bagidai ban ai ki kerja memorandum sya Prime Minister nata sya Education Minister badan po sarkar bedeng nata Chief Minister jungi Education Minister ban kumjuru sya Commissioner Secretary Education bat ini gamat ka ba ni la tho yakini ki memorandum ni la pensya ban ni la pensungtu ru ya Commissioner tu besi ni trik ông bà kinh bật khăn bật cái đấy bật hơi chỗ upor uma komisioner ai ke coba baik ini ke benda ke sarkar kalau pengkre makan ai ia kata ke review petition apa sebut tak mengingat skem ke apa kalau ke benda bayade mak itu ke baong dan belum penjela examen syu ki pre kelas 1 kelas 2 kemudian dia berkali ke bentang lu nak kindong mat kijongi letai bah pada komisioner makumlo kan kalau balong bat ke bekum bano kini ke order kami hal ka bangi ngimla su ban sutu nomor ba kinong hikai ha bagi hikai ki kena hikai ki bantho bat ki hikai lu ki ban puli bat ha balade putun dalade ke por examen ki a ki jingkli bagi kena kila ban cuba ba kini ki jingkli ha ki paper ki joki ban inyo ban correct iki ban isko thu hangno ka roi hangno ka par hangno ka duna ka jong ki kena school rega jengmi jong kini ka order ko ong nadu kelas pre class adu kelas 2 pemlong su ban penile examen kini ka lakta sibun bat yele tai bahai kini ka punta badan ruki kibiki pa ki balai tendu ya
Ki nong kai ki jongi kum amla rem e brokai yang bagi persya yang ni mar balai bagi kun kin su assess yang kata kaban su ai marks ki kena tang nomor bagi wan man ke daily assessment ki joki kanum la ban wan ra ya ke jing roi bat ke jing nang hakal yang ketho bat hakal yang ketar joki da sti ki joki man pen pa we kata ke jing la ke joki te la ya keren ro ta kan ke area di ke masa kun rio 9% kum kalong minta komisioner makula ya kan ke minta on like no ya ka kloi tang su up like na ko ka finance committee jongka department badan pelaj ya ka lu on lesi kala pelong ka kut jong uni usnem te ka bayade pat ketu ka bangi ya keren sapang ka jingli kep ke jongi ya kita ki account ki jongi ke besultanat kalong ba komisioner umpai perkhat ba kata kalong ka ai ka ba positif ai UM ba jing shala de ai ga direction ba kita ki school bro khoi tin dei ban link tap ya ka ni ka CPS ke jongi ha tu ka account ke ba tap insuan na du January ha du September tin rei de kaliang jong sanipan ba du de bajoti di bala keren yang ani kalau mat ya di ini kilo ong batu menta nyempat simyo kum kata korda batu komisioner ula sim yang komputer ke jowo batu ula sei kata korda batu ula ayo ka kum bakal minta kani ala man ayo ku ipi kopi ka kila tunggu ya kani ka doktor wandaka nikla ka balong kum kan state nodal officer ban koordinat dia kani ka mat badai kani korda kila ban sim dengan kumban pensial kita. Kalau jom kini komisioner kerpan lu mengenai up kemudian nomor ke proses kalau kemudian mensimpor. Tendrai ke bagi nomi kai pat kibatu patep igani nado Januari do Februari kila penmi ke order ini hakalai puli krik jom ini upanai do Oktober. Ba kita ki school ki bang patep ki lower primary but upper primary ki lekno bang tep ya kan ke CPF ke joki CPS ke joki hante positif bang kenang ba ndah ba kin ngi kai ki yo personal but individual account joki kin sayo ru ya basut no balong ke jing mentoi na ke benta joki bawi pat ka mat ka bangi ya keren ru tu sni bat ba ni sim ka long pay ka ba ya day but kani ka one management one UDICE and one school account yang ini ru lara da kijong sanipan bat kini ki dibo bat katukan ni di khot ki jongi ba ni ong kalong kai ke persya kumba pilai bala ka order ke bumi mingkong ba la da don ki school na ko ki compound ki government school ki SSE school nang ta kini ki ad hoc nang ta ki deficit ko ke ba mimla ban pediang kalau penuh ke nyin telong ban tap baik tang ko ke account habau government yo tulop deficit yo tulop ada hok yo atau SSU yo kumno kinyila bantip bat kan mi penwan kecing kulumar bat kala penwan kajing munjak kajing pra bat kajing edei jong school management bat kinong ikai haka ba edei bat kani ke bentah komisioner batai syai ba kadau golong bengi kuai kani golong balabun pelat ki school bat kajing hiar hakaliang jong kajing ton kina bat kinoi kai nang hiar bat dei nak kata dak bangi penwan dak kawai ka school management kawai ka school account bat kawai UDICE kan long ka kan kampen tio bat kan long ka jingrap ka ba ai report stage report dalhi dai ka stan ka jongi pe kalong pe bangi ni persya ai gani ada bangi persya ai gani ong ba ula sim ka rai ba to ka school management managing committee kan ya be nanta ke school account kan ya de kum kalong nanta ndrei tang we UDICE pat gin pendan kam ngata tingi de kaliang jongi ru disgo ba ladaka i ke bakam kta i ya kata ka jing simti jong sarkar ni trai lada pendan kam ni UDICE na kamenta ka jing mento jong we UDICE na kamentasan peligi school da se kalong ka jing mento te ka stani ka jongi hadu bekut sngi kalong pe bala da fi pentrekam ya kani ka benta one management one school account we are going to oppose it more I need and then te ka bay day pat kani ka benta ru itu ipi commissioner ul ai ni ko order bangila ban mong pa kan long bay kata ka dur ba min tentang we UDICE but ke management but ke school account kan ya kumba kadi kan ya tidak dan ni ko order
Kata ko way pat ka ba ikren ya day pat kanika ban register ki school. Namar kami go order ba school pero ka ki day ban register ki. Bat ha ba ya day pat kanika ban ta pa commissioner umla patai ni ba kajing register ya ki school kam day show you gitu ki school ki balayo jing sio na ka sarkar la kalong ki government na dia kalong deficit Nrai la penbor yang tu ki school ki bedang sing kemai ki bang yo jing siu na sarkar ba ki dei ban register ki dei nang ba bale ban da ba ai kan ko ko chigira kala ban su thu ba kala ban ship kala ban lam ya ki jing tu na hang ni hang tai ki ko wei pat ke benta ka dei ru ko ba ni le kren ba ya tai tu singi ke dei chipang kani ke NIOS ko ong ko khat pra banai kim la shu ba tre hadien ka sputrik jong bana ko ra ajar khat nyu ting le tai ban ni le kren ti ula kular ba unang tho ban nang wan tip shu saki bor ki ba lord of the central government ban pan jing shai ban ru ko ju por ba kan mukta ya kini kinong kai ki be dei bat ki bedon lupa ko ke service ka ba yedei pat kani ka bentah ka ba yedei pat ka rosta kum ba pila yos ngom le ngi la kren ban la report isu ai jingmut kain ba number ba khasi jungi undan school garo hagaro undan school khasi te balai ba menteri kambe tangkat ya ka level jong ka primary school kain ba number bakim pat dan kin school te balai kat level jong ka primary bang suong bai open to all 80% khasi jan tia hamne ko khasi jongi but 80% but they ko garo te na kamta ki 20% te kalong khasi lani ha garo min ha hi ban bo ni ko 20% tang ba pha kalong ha primary kini ke 20% ru min dan kita ke school khasi ki jongi kumno kin wan hi pan apply di hindi di brokai Dengan ini bentaru minang tho manang wat sarkar kabenta ka ba kham kong san e kadai ka to regularize ki ba araja shipo araja khatwe kini ka bentaru kala kta bha namar ba kini nong kai ki patyo ka regularize ka jong i mut ki jing thu pakan sarkar te ki sem jing e namar ba kimla ban pentri kam ye ka to ka ACPS te ka ba khatu bat ka benta ka ba ya dei mo ban ka e ka ba pikwa e naman itu ang ni kalong karai kalong ba hadien bagi lapan snow kini ki baro khoi nei ha kinong hikai ki jongi karai ka ba kinong hikai ki sim ta kalong be ka song ha ki jingye kendo bat ki jingye trikam bat ki jingye ai ki jongi kum ka session ka state level bat kum jo ru bat ka position ka jongi bala da ka feel mani kam long kum bangi lay kren teka jing yakhi kala ap lupa kaman hakaba yede sashi kintian bat kani ka MEG insai kong bat katuka mek team insai kong kren kindiap teka ba yede bat kani ka jing yede bat ketet nei misu kenat misu komen shibun gen bakinong ikai shisha ki e session ka jongi hilai hang ne kat ne ka building ka bangi isna kadai bai tang ka jingno senyang jong kinong kai kam dan kanu nuru ka jingyarap ka bangi nisim na kita ki nong nikmat ki jongi sisya arajar khat i ba Vincent pala i la terwa ka masipolak man ai na benta ka building ka jongi te ngabu dikali i ba ladangi haban bu yo mau ban thok kerteng yo ha balle kata bapiyo ya ka scheme le te ka session jongi kan tai war kita ki cingtawa ban nim sim ka bat kalau kat ni ka building ka ba upload kat ni bapi le sip ring video ki jongpi kalau baru ka ka jingno senyang ka jong kinong kai ban ngin sa le ya ka ni ka penta hakaban rakhi pendan brom ya ka bukum ka ni sngi ban bat ribbon bat kunjo dan ka jing ai bukum buram ya i chief secretary jongi ba DP walang ting ilay sim ya rai ba kani kan long ka jingelang bakerpang kan long haka khat ritri jong December arajar arusan dan kali yang jonga kum general secretary ya penpau sisiai kata kebesin jong kecing i ke jonga yakin ngikai di badan bat naga bangai i mat maka eke bangi session ipan ban ipas kinong kai kino kelut de kebesin ke ba kelut oi ka jinglong do ban ka jinglong brio
nimla banlen ba kita ni kita ki bagi om ki ingkong selamat mo ki ba lesi ki aptang na kabayo na kajingile kajuni ba dah ba gilayo ki ayo lang kita lu ki ba ongkum kita ba lada jia phi ami madan you go on the precision you go for demand no you go ahead but at the time when we will end we also will get, though we are not joining the session, will get the same benefit as us. But that things should not move. In our session, we never think about that, but we proceed ahead to overcome what our demand is. I think I thanks Mr. Sanipan and Devajiti and Bigonia and our respected president, who has already helping hand to me, that I can proceed ahead, I can go ahead with what it is in my mind, what is my decision for the welfare and the interest of the primary teachers in the state of Meghalaya. And for this set, for this step, we are feeling proud that we are having a delegation to go and participate in the Dharna to be held on 24th of this month at Jantar Mantar, Delhi, from Garo Hills 27, from Khasi Hill Upstar 27, that is total 54, and from Jaiti Hills 11, that is a total strength of 65 primary teachers. A number of primary teachers will represent Meghalaya State in the Dharna scheduled to be held on the 24th. The demand of this Dharna is that we oppose the TET. We oppose the TET, and we demand also to the government that they have to review this TET review their judgment of the Supreme Court. Government kala ay katuga discussion paper organize ni mereka ke association hadir mengiladap dan publik yang sudah discussion paper tengi syamba kadang kejing kita yang bagi deficit teachers so how do we omba continuity of our deficit teachers, that means baladangi la shong that mengi makuto ka post ke jongi kan kun tikum ke association jongi ni shim yang karai ka ba ninumla bangin omba ka association kan dei tang na benta ki present teachers and we are here for the future of our teachers. Then ang tangishim but hador katang la ikundu shibun ki stakeholders la ikundu iki association prepare nang tabe deng ila ya please ki memorandum ni shi education minister but ka basokan hat kan long ba hadien ka bakhaddo ka bangi ya kundu ya commissioner ka ba ka jingkan liru ni po ya i kan long ba ni yo i through social media kum nakibabun ki balaya kan ka social media ki ang bangin pentri kam ya ka MBG hinrei ka itwang whom to believe they can to ba EEI ka long ba believe me iong bat hangta ka day ka way ka bay ong ba hadu minta kum ka na education department na department ka jongki kam shim dan ka no ka jingya kren chu halor ka MEG tingim tip halor ka no ka rai kin shim lada kin pentre kam na ni kin pentre kam hinre ngi shim bet ba ta long ba itan ka jing shania wat lada ngim pat yo ka notification letter na ka no ka information na ka government ru hinre ngi dan ka jing shania ba kay ka memorandum ka bangi la place kay ka decision lani ka opinion ka ba isa Vijay Kumar Mantri la ay hangi ishim ba kan long kumba ka day te ngi ay up ya kata. Come on Barbie, let's go party.